Ki. Kau itu Ki. Manusia apa hewan, Cuk? Auto win. Auto win anjing kena maskill, Cuk. Nggak lihat no. Kalau yang itu nggak lihat no. Dia ngeremehin orang sih, pakai AWP 2 langsung sekaligus. 3. Tiga tadi awal-awal. Masih kayak jago bagaimana aja. Ya udah jago aja. Masih air gini ya. Belajar spam lagi gimana ya? CT. Iya, aku nggak paham cuy kalau spam di CT. 1 di sini, 2 di sini. Sabar, aku lihat YouTube dulu. Ya elah. Ya elah, lihat YouTube dulu dong. Channelnya si Mozzarella. Sama aja ya udah. Aku tuh jiwa-jiwa ini sih, jiwa-jiwa teror langsung ngegas aku. Iya. Ya udah gas aja langsung. Langsung daripada spam aku cuman sendiri aja. Maju 2 3 cuk, kabur cuk. Masalahnya duel mereka cuk. Dia masuk. Batu cuk. Ya, banget weh. Batunya banget. Oh, dia Double kill. Kalah gua. Orang mana, Las? BC kanan. BC kanan. Bomin aja itu mati. Satu saya. AWP anjing. Oh, AWP dia. Mission success. Gue dancing aja cuy. Gue joget-jogetin anjing. Dilempar bom sama Nov. Emang otak-otak mukil kan. Itu gue nge-spam itu dari depan RR. Penipu. Uset. Buat. Ya, udah ditembak padahal. Ya kemana mantul lagi yang? Au. SC1 rasa WP. SC1. SC las. Langsung ke B itu orang. Wih, Marcel malah di BC aja. Oh enggak. Nice. Wih, anjay. Kena spamnya ya. Mana lagi spamnya? Iya, sayangi bommu lah. Mission success. Cuma nge-spam nggak ngenahan mereka. Mana Ki, orangnya udah lewat semua cuy. DC lagi. Ya. SC1 masuk. Nice. AC waiting. AWP. Duanya situ. Cewek. Nice. Cakep. Teman kita 2 AWP juga ya. Okay, let's go. Fire in the hole. Gimana gua enggak kena. Anjing. Back. SC-nya back. SC-nya back aja. Ya kocak. Wah lagi ngejum tuh orang. Mati satu aja. SC2 tuh. A masuk A plan. Bomb has been planted. Mission fail. Dia udah nggak ada yang pakai WP itu gimana? Dia nggak mau pegang kantong. Fire in the hole.
shot. Fire in the hole! Ya, Fire in the hole! Ah kan. Wow, Gimana tuh? SC2. jelas. 3RD-nya nyala, batu aja. Ah. Masih di SC, masih di SC. Nah, Turun, lompat. turun, turun. Lompat, Aduh, Teman kita tuh lihat. masih tidur dong. Ya lompat Mission mana lagi cuy, failed. lompat ke mid mana bisa ini. Bisa aja ngedeko di mid nih lompat lo. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Woi, BC kosong, BC kosong. Dapat juga spamnya anjir. Gue dihalangin siapa sih? No. Fire in the hole! Satu lagi dong. Salah dong. Lu ngalangin gue main dulu bangsat. Tinggal AWP. Gua- ya, sampai lompat dia. Kok gue nggak bisa mundur anjing? Bangsat. Mission success. Gak lama gue pakai K2 aja, berlima aja dia susah menang, apalagi berempat. Rifki, tolong dong. Dikit. Fire in the hole. 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 BC-nya tuh nggak. Fire in the hole! Anjing, Anjir, pada di BC. BC. Anjir MP5 ya. Dada aja, dada aja. Success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Ya, Fire in the hole. Aduh, nggak bisa. Aduh. Mission success. awas tentara Amerika mau jalan, mau terobos. Tuh, monggo. Cuman satu cuk. BC maju dulu. Fire in the hole! Aceh sama perpus las. Pisahin. Bisa. Las Bisa. perpus, Iya, iya. perpus. Bisa. Kalau nggak diemin. Woi, ini boneka knife-nya si Blue team win. Anjing. Apaan sih? nyerah mereka itu. Gantung diri lama-lama. Auto dikit, udah auto dikit. Ih, nggak dikik. Gak dikit lah, jago. Oh, dia yang memundurkan diri, cowok. Otek bang. Si Aris datang. Siap makin mampus ya kalau ada Ares. Ote, Bang. Gaji. Temen-temennya tuh, Ares ada kan? Iya. Ada. Ayo, nah ini join DS no. Ayo 66. Cari Ki, gua nggak boleh. Apaan? Ini ada nih. Join. Kalau mau. Ini 66. Yakin nih, sehat nggak nih? Wah, nggak tahu kalau saya apa nggak. Nah, saya Coba aja lah. Iya, si Yuki. Berarti udah ada Yuki. Bang, DS gua gembel anjing suka kayak gitu. Slow sih Yuki. Kayak sama siapa aja lu mah mana ya? server nggak ya? Kayaknya kita harus pindah server. Anjing gua join siapa ini goblok premium. Empat Ini udah aneh. Ntar cari 66.
Mana ya 66? Udah nemu belum? Ya harus. Si Rick sama RSLD depresi dia anjing. Ini 66 molos nih. Ini yang tadi ya anjing. Goblok. Jangan chat di clan. Iya kagak. Hei, cuman 5 cuy. Ano, ini 5. Ini si Ares cuy yang nyari. Baca. Budayakan baca. Tahu. Ikro. Eh. Sorry.